Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang waraya saderek sadulur keluarga sakabeh lah. Ieu tadi posisi di persawahan, nikmat luar biasa di persawahan tah. Niis di dieu tah di rumah bambu, aduh nikmat, niis di persawahan tah ya. Hamparan sawah tuh curug Cikante, curug Sodong Cikante. Segitulah. Yang berkembang, sok subscribe, like, and comment. Yang video selanjutnya perkampungan. Ya, lokasinya ke Opak Ciletu. Aduh, niis. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.